Hei Rewati, nung bubagaran tamsa, tipuramatan tamsa no, BJP rok tipuramatan no khaito nei suna, ang norong himmot te open challenge si juhadi, norong himmot te dom tonghai, nong boss sadesi, tipuramatan bai BJP alliance kore kene noi, saklai na bagai si, sa saklai na noro, kunjuro saklai ya, karon nong himmot te dom kore si, tipuramatan no, sokoi dena ni. Nong himmot ti tomgri, jika nong ni logi tonggoi, nong ni sawoi, nong kuiwa subino, nong ni khosai tungsa kai sungpuni hesi, nong himmot tongkai, kardi suno, kardi, misadi nong bos no, pramot bai BJP alliance kuri kai noi saklai rana bagai, jika hari norok bagi saklai rana ba, bung sini kotor, wal itu tuh bisa kotor party ko. Ada cuma cikon sa di promotor party non kiri jago se, norok election pada kira dia, nang mau tu belai lasi masih ja, belai sekarang masih ja pong nong abo, abon bagai yang sewo, himmot kure sudah kok sini ya sih, ini norok kotor na, ini di promotor biarlista jadi, but pas yang kai, nong ini BJP kaya nong ini pemakan, hai kamu saja mah. Oh musuh pun kemata kakai, oh musuh pun kemata nani pemakang, apa hayang baik kamu nong nasi, awan bageno himmot kurikai fokus ada itu, jadi syarat kakai, ini nih hoce di pramot apa BJP alliance kurikai ini, norong bos jadi saklai kakai, ya sanggulnya BJP party tomo BJP party himmot tomo nasi, sudah kok posisinya hai punung dia jenong himmot tongkai, muska